Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lumparing ki Seng Kynthei ha ka jingetre lang bat ka dream henne ka sngi ka khat artrek uno pra 8,000 kala Pynlong ya ka awareness program Halor ka jingma jong Drok halowa Lumparing ha ka ba kilong kmi ka lowa Lumparing bat kishnong bamarjan kilawan bane shembentalang ha ka ne ka awareness program lawan ban ai ka jinghikai da u director jong ka dreams mission uba Francis Kharshiyeng ha ka jingedan lang uba sanbor shulai u MLA ka laban bat uba Ricky shulai u MDC bat kiwe Salam mania tu epi ba kumgani mission hakleng ka rin ya muda. Kwe ke ha man ka state ka ban te lakam ban ya let my drugs ka dei be na social welfare department. Ndai ka dei tangang ni mangi don ki real start ki ba seng ya ka mission ka ba lakajong ka ban thumu me thik tang man rak din khong ya ka kam u drugs. Te ha to report kila seng ya ka mission ki tigila bun ki mission director te ngas nga shong thai house nem araja an pusam jibs nem house October te marsan shong thai ka sarkar ka ai jitrwa nga ban kwa da ban chim ni te ka session ti hani ka kam hau banai November tal adap system marsan join ni ka kam ngai ngali kendu ba di tubalang ni ilang chief secretary di yong kumno nyele kumno ni ka yong ko kintir om jukulat yong pek kani kam ai bakan sa be ke jipot sni mo wat ai bakan kelak nightmare yo di om sar kam ketika kambak kamsan kani ka ba ngin ham ele smai kan tu ngin ya persyak bala tengok apa khongsan ne ka dingkong ne kadai banyo ke jiksanya chung pai ba ladan pure kata ban ong pi ber khot om kachwa lai nga hapo sans nem ngin la penduk pendam yu juksnya tangba kadang ke tangba ba he ba tangba kalong ba ngidei banyaslo ti barokhat binyaslo ti la na kaliang sarkar na kaliang padba na kaliang ki snong ki sen samla ki senglok mi ki school ki education but ki wing departments jong sarkar ro banya snok ti la ki rumiam ki nyam baper ladang snok ti la undum dan la hang no yu drugs tangba kajinjar kata ngalai ka ni sistem kajinjar kita don ku ba long la ka jang mut khat ka jingim brio ka long ku ta ti tamangi ale ngiya chakma te ka maningkong mga lap nga dei ba kini hi don ka one ka problem ka ba he tam ka ni ka ba khma ngele ka ni ka dei stigma ka jingi ben ka ni problem ka dei ka pen jam knak ya bun kilong yang noksem ibun kilong yang noksem menta ki ketsan kiptip because u drugs ikikon kitijungi kiti drugs ngimtip de kiti kya kiti bia kiti ekwan yang asma langsung tu ngisne mikra ga wajud kya no tiki kon gila no bele menta ki kon jungi gila sama ta kiya ki let party banu tiki di bia ki lagi don buram ki kim om badi hard drinks de ki di bia ne ki Shudi bahwa tamu yang melel para perlok tu, lagi wan hi yang pada ni beringi semua makan kila la boy saka pang ke pamlong kila sedang men iu kila sorong ba kila sedang men dikia tip boy se tip pun sian ngai pi makan jimlong tu kena pada kalong ba next time bikilet kenu party sikha ju perlok no lagi turwa kya perlok kim kata te haba ko mumta kerja no kindon ki suat bala sundong kin ong wan ni di shimdu ni dum terlihat uni semua mai benda enjoy hadu benar the problem kalau ba heroin itu basu inject udah major problem apa ka stage ni shisndo pila long hook mau kete pare shisndo ko ba kya ke pinda di tek kena ki di kya ki khang tang tre shu ta yo ni undan eski wei pila dong siternya la sitom ba bana kerja no wei la ukna la dong tu la yu la pachi semua one party don jisma wei hikmi pakis kbenna
ki ong ni ki tip singi ki kon ngi mata kim judi kya kim judi ai ndai ba pling intip ni kim ki me ki pa ni kuslai tamangin ni ibo from smakya kam ai ni ong ni kemen ndai ki dot ki signs and symptoms ba sedang ban peli ya kita te habagi miu I kita ke kai had suki la you kala adik ban di drugs te habaka ja ta kawan na gila sutu kum ki kme pa kawan ne jingdum ba ya na se bali kawan ne jingdum ka wei ba ka jing sul era ba u khon jong de body drugs ka minne rang shong ka hi dom bi rong ba wan bi tu khana stong wu na smula ba kme pa hadu hajiao ga so ka ta ju story hadu ka poi ka put ba kme pa ki ben thien yo khon ba un la ya ka li tu ka li thien ngai ba mumla so ben le ye te hangta ba ka main problem ka de jing sul era ka stigma ka jingi ben ni shnong ka tha ni ka jinglong brio tu ni iben ya ka no no yen ba tingi la ya pulong ki bul mon ba ki meeting ba de ba shnong ba ki sen samaru ni kra ni kata lada ki la ban pelat ka ni ka jingi ben kan mi ka problem te ka bun sien ka ja no habangi habaki na jungi giing ki sem ki jungi ki wan ka ni kenda kensan ki la ki kon ki di drugs te kin tip sa jing undum te bun ki long yeng long sem shwaban apor shwaban join mangaru te bun ki long yeng long sem kin tip kin krani no spara si bayin si basem ni tu kana mi umlong ki para marjan snong umlong ni tu ino haba kunta ki wan ki kana ham saya ki sa room ki brio ki bansa ai ki ideas ki jai pujan ba le auta te khaja kumtai ye ki khun jungi bon ki long me ki pha ki khun jungi squati bale treatment te hang tu people ai I ber khoi hadir ga news kalau no ki do sa chi im la jong sha bom sha pe sa le ben sa tai ka du ka daw ka dei tang ba kim ka jiso la rai ban wa jing tip ban no ban lai ba ban yo ka ji ra te ka wan ka ki wan ban chi tu ban batai ba long basu batai tang dia ba le kata pha sa ta le kata tu ki bapli bam sudon la subu teneng la spa ki ko kita te kami is problem ko QR code ba ki yo scan ki brio ni shna de ni QR code but ikini QR code ni le amno ni shots de ki calendar de ki pau haja mi shot ki calendar te gini QR code ni bu mat calendar te ki sam free ta keleng ngalet garu ngalet spot sha jua keleng ka state ni sam ni te ndai ta taru ni shna ni sticker kini sticker benda ni ai ki taksi ki bos ki rapido bos long se juai spot no style ni la ai keleng spot garu hil su ya tingi pesu thoi ki driver ada kita tak ni ba ki no ki long ki ne no pa ki no ba ye ba se ba ki te khon ne porsa no ba ye su scan ni ni masuk scan ni kami ka list semua kha ki ha badan ba phone number ba contact number par khoi ti ki tu ki baye ba sem hala khajo baye kadang don kita sing lewat kita ma kila ben ci ye hala kamera kan sop kila ben phone kila ben wat balai ba ma ong ye kani kadai ba na jing su lerai nim wa ka jing suma kani gila ban suma te ti ki bot ki kena le ba dak sustan ginda suma wot kita lak ban jam luat le bila ap luat na kat la slemba mlak su ban le te dakan jingle jokani jik sam jik QR code keleng nilai peta luat keleng kat sebalik te menta bun ki kena ki patients ki balech po giriha ki thu ingi na riha ki om ki wan naga ki yo information na kade QR code at least kala alat ni ka katma jungi kalong ba persyak ni kani stigma bahkan like atau ba jingle ran ki jiben tikiyo berkala na kalian ka bo su blege because hapo bible ki ong ujisu for man it may be impossible but for God nothing is impossible ya jan ya sang ay kali pun ayuba makin jan ka ba kalong ba ka support na ki kimi ba bahaya masa tapi kalau ka weak problem kata kimi ba kalong ba kibut ki
kikul bagi belangak kali ke problem kisdang sakatu ketin because hapor macam tu kan IP hapor banga join hab bulan November hapor December first week in December kialam yang akan let meet let pet kalau kan jingalang hapor mau prem na let peti jingalang mau prem ki khot yang menjadi kenduk kini kiba users kini ba user pms nok tilang nimes nok tilang hakunur kom ini snokti kadeba lada kinu badan information ki badan ai kubor kin share lang ba yo tamak slong ba ndon senia ke bro kata ki bon ki ba mom senia yo pulet no mlong senia ya ni muso senia te ka mo ongai ba di piwalang kebenin kong tadi confidence lada ki beliau ki don confidence hanga soka hanga dream mission ngilang antri ba ke te ka kerpat zit ya piru ba lada ya keluar dia ni snokti lang menilak menyetelakam menginya share information share I support iki long year long set baki la ban klat tingila ban penduk pendam jadi UDU jita te bantai kan kakam beneru gidi bersutu ya ka ibu tre ya ka ibu ngile te ni klaim ka data o klaim ka information kat number komentar ngan kelingai mapisia kat number dia dah apa you iko confident in the because kadang kalis registration pila register kata ngot ki beliau ringi beli ngintip mentanda keli beliau kan ngot beli Drok ngintip kan udi kai Drok siu udi ngintip ta te nilai don beja keren baka soka ya ha jumut ngide bandon ho sabi te kemen ban ya thu ipi ba tang ha kani tu si apply ikso nia sign we ke MOU Sagradep College kino laban lagi di besosorong ba kada nang ne laban te ka Sagradep College kala kuloi ban shimti kani ka sabi te kan sio ka soka ban kinya chma ka trai hapo sibna ikit sedang lo makata survey ka trai hapo njo bunai kala de mar sendel kata survey medeng ila sothu kumnu bentarikam syakado kan yang di penkhlan hei ka jinduna jumi hei ka problem sakoi problem kalau bagi duna plak ki rehabs koi ki rehab ki duna plak ki bon ki kena ki tinggi ya trai borba menta nam bakla saartli kin mi apo dan menen mencisi kadang mi kawai lat ko ngina yo plate kawai lat ko kin don saartli ngin persaman plate po cleariat kadang sakoi po juai ngin plate kadang sakoi po no stone ngin plate but nakalian ka balang Katolik na ki salvation community ru ngin plate we ka rehab ko he ba in collaboration ba soka le si ban snai we ka apo to umran for RRTC bagi don ke cakap ba he makla ben le ambo vocation training bat ka rehab tinggi mut ban ya kata terakhir ni kata yo man ngin ya visit kata cakap man ya sedang no kata plan man snai we ka rehab ba tinggi ya kini ki problem sebabun ba ngasih tu tang nadeng kita jadi krim tu ba langsung ni problem apa ngai la ngai tinggi trai ba masuk pa tang fin ya doi la mangio bo mangila ma dia trai hok trai sida ma trai ayu pa men sian na kamenta ni problem Bung Iba Francis kadika karutin programs ka bagas lumpung isik Kynthei ka Pynlong mentaksi kla Pynlong ane ko chlong jungi lo Lumparing SC kanu ke ju hi ka team skill na Pynlong siki we pit ki dong ki chlong absor ba absor te nakaliang jung kan ka nakaliang government ko jungi apo ka jelam jung konrad sangmaji bolong chief minister ang ju shong nakapuo chopor ba ni siya shong ki bagi program jung government in term of development infrastructure pokasit brokoi ni ju shong but akbede ru yo ka Drok supply juni nakapuo chopor ni shong but umlong confine ta yo minister jung social welfare te ukon lagi wadi bumde minister nado ki pollution ni do lagi cooperation makalaro ukot lang adi si chairman lagi minister bagi chairman si various department pengedon lang bagi slok lang mende sing decision tau chief minister marwai dan itu social welfare minister marwai usim lang collective responsibility tekebut misat how ya kana dreams mission akaba naga sanpu crore tengka kaba la elmak naga state budget one time financial assistance
Kada commission ka ai provides one-time financial assistance kepada madulai para jatan ka to eligible substances user mo bagi drugs sebelum Pak Francis kibawan lagi longi kepada kebesok lagi belong to poor people BPL families Bankoba to cover the cost of detoxification mo and super rehabilitation and outside the state naman lagi rehab si private ki government rehab sungi kiduna kibun ki private rehab kilong very expensive tadalru ki case lesi ke bawang Pak Francis ke bakimla suban treat ane ya ban refer sama juga state kedungi kini ki intensive kita akan package haba ki yaki NGOs kung gulong sunjuk ki Lumpung Seng long kami mapi long kami ki ai ka funding ki only funding for NGOs and faith-based organization. The government has committed 50 crores to sanction the state fund. Kuban focus with kumno ban eradicate the ban rat ban organize different kinds of awareness all over the state, district headquarter wise. Nata yaki block development bagi subdivision hotel ba ngila airmak untuk enam takasan Islam. The government has committed 50 crores over 5 years to support community-led and faith-based organizations that run rehabilitation centers and participated in anti-drugs efforts. Kata kebiya kebentar. Kemudian itu report yang juga Lumpung, agak BI report naging Lumpung activities kejong ka Lumpung kapag kina Seng lalu nem sistem kadai sepak kadai kuat te kawai lagi steps ki bikilasin mo to puar tolong ba kiat procession ban protest ban demand before the government ya kajing du hauration jogi pat ba lai benai ne lai benai ya ki eta puar te kamiyo kau lai benai kau racun kam nak kibaduk bos kumangi ati por ngidam kap me ya ka support dan rai habibi hai pa kata kata benar that was happen ke yongka benar kepemerintah hakan sarkar po jalan jong Narendra Modi ji prime minister beton buram jogi umuwan na ki kibaduk Pitip ya story jong Narendra Modi honorable prime minister jogi haka buar ka jong Modi nadu ka sensar jong ka sosial BJP po jalan jong Narendra Modi piyok how you don't need to protest, you don't need to organize opposition. Go back to what was happening during the lockdown katuka COVID-19. Coba kang lut pro kowe ke perse nrei kenapa tang harum dia jungi ibu what kita gibatia output baru dan bakar out of starvation nakajing chat free ration bangai kabam gani ban tumbiang baki kikun jonga the message now honorable prime minister jung Narendra Modi send this message that not even one of my children or grandchildren should die out of COVID disease. Paramdam bayam pau ngi yok kau na po arsna yo kapam kadi what of vaccine hagi wigi na po ni bharan ki hapsi yo haga rohit juga bisa India juga hapsi urusan sepatu ka sidus hangi hangne ka hapokan lockdown de kajing sencan so Narendra Modi ka ba mundang kam siu si bisa ngalai lai dus baro yo free dan ka siu si ni aro